Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si ka, Gerald. Ninanang man. Agsisinno ka ta babae ti awid mo dito'y balay. Kaya't dangar untyak pasyar dito, inanang. Ay saus, pagbalinam samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo, mo't. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba, makakit-kita iti kastangar aramidam, Panunutan da, ano niya ti kayat da, panunutan, nanang. Awan na ano kasta ka, anak ko. Sino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akasken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo, tapagay ayaman terikna da. Pastime lang da gijay kung naklangarudan, nanang. Sa bali man tayo nakita kanyang kasmoy ti motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Sa manday ta, pare. Agsisinno ka ti awid mo di ta palayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdatdatunan, pare. Sa anak nagdatdaton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Pastime ko lang yung nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare, no ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta ka aramidam, pare Gerald. Amangan no, pakaisagmakam to pa kiday. Nairwamak matan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam, kapot na lino ko nakadagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tapno agbaling kamot, ababairo, pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo, anak ko. Nakamotormat. Wain. Dakkel tinagbaliwan di kapsat mo, sipod nagsina da itinubya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae itibiyag na. Way nanakaw ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumait ang nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas jay lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko maday kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok na niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na? Oray asino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa, tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na, manang piya. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak mo na nairwa, makas niya tigayam ko. Sa anak pa kaya komportable, nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot matan tauray asino mo aladita babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babae iti ang angkas na iti motor na manang. Wan nga rod. Pastime na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Barang makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikastang aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ayat ti pagsaritaan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Isoda man tinagayab. Inayaban da katap na datimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Lima nang mit. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manang. Ay na, ading ko, panunutam ko mama ti pagsayaatam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babaya sineryosom idi. Ngam di mo kumamataramidan day tarason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibugoy tinatingamulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang. Di na ka di pa kadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam itinateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diritso mati makukwartak nanang.
Ken plano mi manen ti agrides intun Lunes. Say-sayangom lang ti kwartam no kasta kanayaw. Dakas ka din, no? Aginjoy na tao, nanang. Sana dakes ti aginjoy. Saan kumamot akasta anak ko. Amum ka day, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisinukad ka naw ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dutoy balay. Kas iti kanayon kung may baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang, nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man ang babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. At daman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, win nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty? Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Ambok pa'y mandita kapsat mo anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di namat amot agpili. Uri asino laditan. Hay, awang mga mindeng-denggen na asaw, di kapsat mo. Kasanon no itikas tangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan na, kaasim tulang. Pangasim Gerald sarde nga mun day takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam. Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarod ket. Awan nobyam kadakwada. Ngam, Bay anak ka dila, nga aginjoy manang. 25 mon. No anyaman tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta ken lalakero. Anya ko mangit tinagdudumaan da. Agpapadala ang dagita. Ay, nagpili ka iti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kaninanang. Adapay nga ta. Awan sa mata. Ay na, di ka di mapukawan iti namnama. Dumteng tulat ta day ta. Ma'am-amom to ti babaya may kari para kan ka. Adaman saludsudak ken ka, pari gari. Anya data, pari Gerald? Asino di babae alimabas iti paraangan nyo itay? Nadya ka din. Da Shane kan MJ. Kita maaparay. Ang mga plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kanya babae. Ni Shane, kasinsin tinobyak. Isungam mo ka na saya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pray. Good. Asino ti Shane ka na kwada? Atid dog tibok na, pray. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang laki New Year, iti ayan ti kasinsin da kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na ken ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook, pare. Ibagag, ngam iti may sa kondisyon, pare. Ang balbaliw ka, saan tingamon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Sika nga, kumusta ka, Mat? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lahat nga ron, ano kasta? Ha? Type na kang amin ti gayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo mo triniplayan. Ay, jakmot nga minamam mo. Replya, Mariko. Nasaya at tao ti gayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Damat basit pagkautunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Asino man nanday taluklukwam dita cellphone mo? Luklukwan adagos man ang tibagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga no adan tumanan sa bali ayawid mo diti balay. Depende amanan. Ay pang si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palan ti biyag mo.
Relax lang, manang. Sabali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Masino man ang dayta, Shane? Babae manan? Yam amok to na umanugot nga grades kami. Panagritnak, ison ti babaya para kanyak, manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Uwan, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron no kasta. Tapno saan tan nga gasto si tiplete. Ken tapno may pasyar ka di ti lugar mi sakbay nga gawid kayo. Mano nga aldaw lang kat agawid kamin. Diyak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timak mo. Kalpasan ti panagpasyar ta. Lumagas tanto ijayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Amangan no datan tinaituding apare titunggal may sa. Anya nga minan, tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O nana, itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan no, dito'y mo laang ang ti pakaikamang ang balasang kaw. No, iso ati pagayatan ti apo, nana. Apay kit dinasan. No, saan ka, abisay? Mabalinlat tamait nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrab-trabahwak, nana. Saan ang mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basag. Ede, long distance kayaw iti anak ko. Ninanang mo. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak ko. Ninanang nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae ngayaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, tikas jay. Anyat kaya tiyo asawan nanang. Nalagaan tirik nakin kwa na anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan anak ko. Napintas, managisaw, nasingpay, nalaeng kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure ama ko na. Saan nakas kadagitin niyaw awid mawa, jakambaw, no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, ta nakadayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alapod day ta, nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamat timbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam amum kan kuha na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka den? Saan pa eh? Kaano lang mo titinagam amo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae, ali ikalay samon. Dumting to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae Sarda nga mon day ta. Seryoso mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Ada madmadlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pare garay. Saan ka mat na romromar? Talaga asahanan pare? Nilagayam na Shane ti agas. Ti naidumdum masakit mo pare. Sabali ni Shane pare. Moreno sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na ti pudno ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kas iti ex mo aropat kwarta kan lalaki raw. Kat ita, tanamamom ni Shane. Huston ti babae. Sardi nga mon. Tapno sana madismaya di tao paray. Talaga adakkel ti nagbaliwan ti kabsat ko ananang. Wen nga raw
Piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di ka na yun arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae para kenkwana anak ko. Kan may saan na kumkumpor may ababay ti awawid na dito balay. Sipod na maam na day dya Shane. Uwen nga raod anak ko. Hello, Shane. Kumusta ka, Gerald? Nasayatak mo. Si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't lata. Kasta talaga, ah? Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho dito, eh. Anya nga minon tayo ko lang nga ibagam kanyak. Ha? Kunak. Sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito'y balay. Tapno mayam-am mo kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no a Lunes ti day off ko. No, okay lang ken ka, ah? Kan awan trabaho. Wen. Okay lang kanyak, Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag ak tumanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige. Agan anad ka dita. Anya jay kunam, Gerald. Paklunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Dakayaw na anak ko. Saan pa ya? Imawag kanya kita eh. Kati kayat na. Umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan anak ko. Parikot ko lang no sino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ko. Da kami hindi makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mau. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am mo na kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditoy. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kaano ti biyahe, anak ko? Pinton Lunes nanang. Ay mapan kan Tapno maam-am mo da kamay ti pamilya ti agbalin ano biyam. Ay, da kamin ti makaabu ditoy. Agananad kay ti papanam Gerald dading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo pagtrabahuan na dito eh. Tulungak ano kwa tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo tamasapol abantayan nak manang. Ano sana masapol. Masapol. Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita tanaka-amiris akon. Diyak kayat adadaulan ti biyag ko para lang iti kasya klase ti babay. Samay sa adamot na ni Shane. Adayo anasaysayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya atan day ta amang mangagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga ron, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane. Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Ang okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga, Rod. Pangururayan ta ken ni tatang. Adala ngamin biit na panan na. Ninanang mo ay. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? When? High school ak pala idi. Saan ko lang kami na naistorya ken ka? Pasensya ka noon nasaludsod ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang mati kaduang. So ngayon turturod ko ang tinagsaludsod. Okay lang. Adala tamot ti sakit amarik na. Kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasayat mo tata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amu na kanyak idi. Agam jakman na mo.
Saan da ka no a compatible? No kasta, nag-break na matlaing, tata? Wen, awan pa'y makatawan. Gerald, may salay tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinakam ti anak yo. Anya ngay tatang, makapasa ka din mutlaang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na manak ko. Diyak pa'y amuti husto kinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod, aklo na kon tatang? Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko mata, limpyo na lalaki tinapili manak ko. Tapno, maadaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang, mapanan titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patag nga ibagakin ka. Anya day ta? Sapay ko maata. Saan ko pakaupayan? Aklo na kon ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? No kasta? Datan? Wen, Oh, agyaman ako na. Ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit ni Nonya ti ibagam. Ikarik, saan mo to pagbabawian ti panangaklon mo kanyak? agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan ka matunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot to ni ti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupiya, anak. Wananang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya ngay ti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya ti trato ti ama ni Shane kankwana. Ay, saus. Ang mga nusahan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay? Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mo ti agsublay. Ay, awanan Kasanungay, dagiti mula keng tarakenan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang edi may ka? Inton sumaruno, si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumet, san mabalin nga aglangan nak iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at matnyarod no kasta. Anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan, tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabandogam. Si kakit dimot. Adamo ti tricycle pagluganan ta. Mabitla ang Gerald. Alam no'y basita prutas kan nateng. Ado tinateng daijay tatang. Wen, sa bali mo't a klase tinateng kan prutas na gitoy. Sige, iawin mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita, Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Hanggang nalpas mo't ngami ng tilib ni Shane manang. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da. Nasayat, mate. Nasayat ni tatang na kanyak. Pinabalunan nakpa iti prutas kan nateng. Ay mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pay Mangang ka numabisin ka. Ada mo naluto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak inaklon na kan ni Shane pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min pare. Ay, 7 months yung pa'y gaman. Wait. Ay, naimbag ka pa'y pare. Ha? Ada kayat mo asawan pare gari? Apaya kas ta tinaybagam? Ay, awan pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Isa nabiglaak. Da kayo gaya man.
Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanagan ak nga rod nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong ni Shane na awag ko kinkwana? Mga nubi sila ang anak ko. Ura dagiti text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan nga daw. Ay, ano ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay na kumaanan. Kumusta nga, Gerald, ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan manan, saan na kasi di? Ni, kasano saan na nakasidi? Saan mo't na sweet kanyak? Amang ano, dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka numit. Ni, apay nga rod nga kasta. Anya ti makagapo. Dahita tinas ka na duktalak manan. Saan mo't akas to ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Shane? Anya ti pagamaya, Gerald. Dagulit ka mat. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo dita balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumnag ka kanyak. Diyak kaya tamangid ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye! Shane? Sa dino ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapanak itayang da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero ak. Kat napalabas mo tunday dyan. Madanagan ak una yan ti kasto ang mapaspasamak, pare gari. Madanagan ak. Tama nga mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, pare? Mapanak iti ayan da Shane. Nasken nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di ngayon bagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal ken ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon ta ken ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, saan ka di? Babaero ka kano? Kat agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insarden kong tikas diyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananan. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din, sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni Gary mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Apayakas dya iti pang nagisarita mi tinobyom, Shane, anak. San ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero day jay. Isutindanon ti gayem na kanyak. Agsusukat kanu ti ang angkas na iti motor na, kanyaw awid na iti balayda. Ti kunapay ni Gary, amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay ka di ti kayat yung agbali na manugang. Sigurado ka kaday apod no ti indanon da agari kan ka, Shane, anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta ka, Gerald? Nasayat mat manang. Nakasarita ni Shane? Uwan manang. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayem ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amangan no sinubsobraan na matindanon na kan ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga eh? Ay aywak lata ni Shane manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na ko maiti anak yo, tatadudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Gagsusukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jack ilibak na ita, tata. Ngam nabayagan na ita.
Nagbalbaliw akon, sipod na amok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapo takayat ko ti makamove on. Napasaktanak ngamin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kadiagon ulbod, Gerald. Diyak kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramidak. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko apagtrabahuan dito tata. Kayat ni Gerald tiyag naed diti lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matgayam ka anak. Patpatsin niyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan na sikugan na, tatang. Saan mat siguro, apod no? Pagustuhan mo na Gerald. Ikam, iti kundaway na amang ipanagnag, iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan tigayim mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kunak tumot ngamin ken ka. Pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rod, apanagnakan. Wen, aklonag, adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayjay. Kan nagpatingga kami lang iti angkas, inom, kan paspasyar. Tarudad duma, adama dagiti gagayami akadwami, nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald, Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man mo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang kuma, no podno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinubsobraan na mo't nagitimbagbaga nakin ka. ala, mawatan kan. Kat, pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madanagan. Saan nakagimurakan ka? Gapo iti impakitam. Sika lang ti babae kayat ko ngay kalaysa. Isa ano mabalin? Diyak ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinangdadal kanyak. Pare Gary! Pare! Si kamar gayam, pare Gerald. Apay ang naaramid mo tikas jay kanyak. Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno timbagam kenkwana. Ngam saan mat? Sinobraam mat tindandanon mo kenkwana. Pare. Amok ang nagkurangak. Ta saan ko ngayon bagbaga ko ni Shanty may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta inunaan nak. Sinubsobraam pa'y tindanon mo. Pasensya kan pare. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Talaragsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kaya to asawan? Awanan pare. Nagsina kami ni tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Insukat na kiti sa bali a lalaki. Anya? Sa pala ko ba tamawatan nak pare. Pare, namiris kong tibindot ko. Aklo imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak ngagladingit. Sorry pare. Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinakam kan ka. Nangruna ket agayem ta. Mapakawan ka. Ket sapala ko ma, tadimon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare. Agyaman pagbabawiyak na niya yung inaramid ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Oy, friend. Anyat mapaspasa makan ka? Kita mutlatan dagiti makan. Awan ganas ko amangan, friend. Anya? Uy, sikat inangawis kanyak amangan ta iti daytoy a restaurant. Ang hindi ka mangan? Si kalatan ti mangan. Talagang awan ganas ko amangan. Ay, mabit man lang, friend. Ada parikot mo? Ay, kunakon kat nga ada parikot mo. Mabali na maamuan. Albert, Ni, pagluwa ka mo tan. Friend, apay ka di. masiko. Anya?
Masikog ka kunam, friend. Uwan, Albert. Doon abulan ti sikog ko. Sino nga rin nakasikog ka? Ni Raul. Kanya? Kit apay nga agsangit ka? Saan ka di akaayan-ayat mo ni Raon? Pinanawan na ko ni Raul. Sana na nagpagpakita kanya. Ano niya? Anya ti Aramida, friend. Diyak kaya tamamon dagiti dadakal ko ama sikuga. Friend, Guraan daknakit di dagiti dadakal ko. Naipudnok kadakwa da ama sikuga. Apay adito'y balay tinagawidan ni Marisa gayem bao Albert. agparparikot ni Marisa, tatang. Anya nga iti pagparparikutan na. Masikog ni Marisa, tatang. Anya, masikog ni Marisa. Uwan, tatang. Ang pimanawan di lalaki ang nakasikog kan ko, ana. Ha? Mabutang nga agawid iji balay da. Iso nga umyan pa ila dito'y balay, tatang. Awanan ti sa balay pa tumulong kan ko, ana. No sana siya. Nasingid agayem ko ni Marisa, tatang. Nasaysaya at siguro no ibaganan ti agpaiso kadag iti naganak na. Ha? Saan na mailimad ti panagsikog na Albert? Makita latta ti ebidensya. Ti kayat ko sawain, dumakilat ti tiyanak at makita dagiti tataaw. Tatang? Naskain nga ilawlawag ni Marisa tinapasamakan ko anak kadagiti dadakil na. Adda gumura dagiti naganak na no ilimod na ti amin. Anya ti Aramida, Albert. Dang randak lakit di dagiti dadakal ko. Naipudnok kadakwa ti amin. Kaya't katulungan. Ang anya klase ti tulong ti Aramidag. Damakdakalan ti tiyan ko, friend. Mariribo ka na. Marisa, Anya ti Aramida. dakila parikot na ito eh. Sana kaskalin na abas talatan ag desisyon. No anya ti rumbang Aramidag. Albert. Anya nga tan maipudnom lahat kadag iti dadakkel mo tinapasamak. Anya. Anya tan mong friend. Amang ano maawatan da ka. Ket mapakawan da ka. Kumusta ni Marisa agayimaw, Albert, anak ka? Nakakasitigayem ko nanang. Masya naklaunay kan ko na. Albert, Sana nagayatan ti amin. Ken di na ni naman na maapanawan ti lalaki ang nakasikog kan ko na. nasaysaya at lata nga ipakamuna kadagiti naganak na tinapasamak kan kwa na anak ka. Imbaga akong dayta. Ang agamak ka no nanang. Iso ang mariribukan. Ay, Kaya't ko tulungan. Ang kasano. Agpada kami ang mariribukan. Gaputan nasingid agayem ko ni Marisa. italakon kan ka ti anak ko, Albert. Adto'y dagiti usar na. Ha? Anyat kahit masawan, friend. Kaya't ko ti umadayo. Isong ibatikan kan ti anak ko. Agpampanunot ka kadi? Apay nga ibatim kanyak ti anak mo. Agsubli akto. Katala akto matlakan ka ti anak ko. Ibilang mo kumakas pudpud no nga anak mo. Friend, Agkari ka kung mga iwan naman imbag ti anak ko, Albert. Marisa, No talaga agayam na. Aramidam ti kayat ko. Italakon kan ka ti anak ko. At ibilang mo kumakas pudpud no nga anak mo. Apay nga imbate ni Marisa ken kaday tanga ubeng Albert. kaya't nakano ti umadayo tatang. Di namat nilawlawag kanyak ti makagapo. Pimanaw latan. Anya, Nalabit aginura dagiti dadakkel na. Iso na panunot na langan ti pumanaw. ay kasano nga rudan, sikan ti mga iwan iti anak na. Uy na tatang. Siya kung timang padakkel ti anak na. Ay anak kaw. Nagkariyak ka ni Marisa nga iwanak ti anak na. Ken ibilang kumuten. Kas pudpud nung anak ko.
Huston, baby. Di ka nagsangit. Huston na. Ay naanak kaw, amangan no agsakit ityan na. Ipaypay nga agsangsangay. Huwag nga rin, nanang. Mala, mabiit lang tayo nakalaan jay lana tinyaw. Isap-sapom iti tiyan na. Diyos ko. Anya nga tati aramidag kan kaya, baby. Hindi ka matan sumardang agsangit. Ay, Huston, tani. Nabanlog ako na mga isalsalakan ka. Agyamanak, nakaturogan ni baby, nanang. Narnakanan iti turog. Nalabit ang nagsakit ityan na itay, iso nga agsangsangit latan. Ala, ingkay mo tan iti siledyo ka ni tatang, nanang. Rabin. Ay, jak makaturog aging ka nakariing ka anak ko. Ha? Mapuypuyatan ka paikit din ang mga awer ken ni baby. Nanang, Ayun gayam, naipusin tigatas ni baby. gumata kang inton bigat, nanang. Siya kung timakam mo. Ala, si kalatan ti makamu anak ko. Ay, kaasimat da itang ubeng no awan gatasen na. Di ka meten sumarsar dengag lablaba anak kau. Nagado nga min dagiti lalabak, tatang. Nang runat ti usar ni baby. Ay, di kan sama agin inanan. Ay, mabanog ka ni tiday nga raramidem. Ayos lang, tatang. Kabalak da ito yung aramidak. Ay, anak kau. Sambutak taglaba. Gaputan nakaturog ti awer ko, tatang. Ay na, jak tumanan makalaba, inton makariing. Sa bagay Ano saklatan da ito yung aramidak ita, tatang. Nagpintas ti anak ni Marisa. No makita na kumaita, sigurado ang maragsakan. Nagbiital daw. Dakkalin ni baby. Kaya nasursurok mo ten nga ipatag. Nagbalin mo ten akamang ti pamilyami. Amo manak. Uresan ka apudpud nung anak. Ipatpatagkan. Aramidag ti amin. Tapno agbalin ka na ragsak. Pagadalan. Kayan agbalin ka to na singpat. Ha? Daddy, kabangla akong tagawid ngagmay maysa. Saan na masapul nga umay daksuksukon na ni di pagadalan. Anya? Mabainak ka dagiti classmates ko nga umay dakpay la suksukunan. Saan ako nga ubing? Adan panunod ko. Nukas ta, ibayin na ka di nga amam, Paula. Wan, Daddy. Mabainak, gaputa santa ka nung agkaruprupa. Anya? Diyak kayat nga ibagada ti kasta. Mabainak ka talaga. Iso asapay lang kumata maawatan dak. Kabaila akong tagawid diti balay ngagmay maysa. Apay nga ipalubos mo, abugkawan na ka ni Paula, anak ka. Nanang. Inaramid mo amin na kabailam amang padakkel kan kwa na. Ngam kastoy lagayam ti pagtungpalan na. Nanang. Di makalmutan nga awan respeto na. Saan mo mat ngayon suro iti saan anasayaat? We, nanang. Sana ka nagkurang anang padakal kan ko, na. Inaramid ko amin nga mo apamuspusan. Tapno dumakala na sayahat. Ken magatang na amin ti kayat na. Albert, Anya nga tati nagkurang kan ko, na. Tapay adim bakal asoker ni Paula. Nalipatan ti balon mo ije balay, Paula. Isungay niyag kundi ti pagadalan nyo. Apay nga may kayo pa lang diti pagadalan. Saan ka di nga imbaga kasan kayo nga umay ditoy? Inyag kula ti balon mo. Tapno saan ka amabisinan, anak ko. Nala, yag yung arudan. Saan kayo nga agbayag pa diti pagadalan, Daddy? Diyak kaya't makita da kayo nagiti kadalang. Sige, anak ko. Agawid akon. apay nga agluluwa ka, anak ko. Anyat pagladlading itam. Awan, nanang. May papan ka di manan kini Paula ti pagladlading itam. Oo, nanang. Iba'y naklauna yan ni Paula kadagiti kaadalan na.
Ay, sabali apuli tinagtaudan ni Paula anak ko. Awan dengdenggen na asao. Nanang, Saan kamot nagkurang anang padakkelken ko ana? Ngem talaga nga ugalin antibastos. malaman na nanang. Awan pa lang ni Paula. Ay, sa tinungatan tinapnapanan day nga ubing. Malaman nga agpaiso. Madandanagan ako na. Ay, sapay lang ko matawan dakas na pasamakan ko na. Ay naanak ko, di kag panunot iti saan anasayaat. Awan ti dakes ang mapasamakin ni Paula. Agawid tulat ta day jay dito balay. Puutam to'y imbaga. Anyat baby ang yungay no maluma kun nga agawid, lolo. Ay nagbastos ka na sumungsong bat, Paula? Kasanumat ngamin. Pakipiyangan nyo tararamida. Ay namadanagan ka, bingarod ka dadadim. Ay so damdamagakan ka, no sa dino tinapanam. Napan kami kadagiti kadala kiji plaza ang nagpaspasyar. O anya, napnag kayon. Ay, Paula, diyak kaya ti panagsungsong bat mau. Di ta kayo manlangan. Ay, nagbastusan nga ubeng. Pinanawan naklatan, kat siyempre kan iti silid na. Ay, no saan labay parit adang ranti ubeng. Ay na, inaramid kon tapno agnakem. Saan aron ba nga kasya ti panagsungsungbat mo ka ni Lolo, manak ko? Pinadakkel kay tinayin pagkasursuro, Paula. Di ka kumagarami di ti sana nasayat. Nas ka na respetuan bagi tinatangan, ha? Kasasarita ka, Paula. Sumungbat ka. Anyat kayat yung aisungbat ko kada kayo aya, daddy. Awan mo't madingay naramid ko kani lolo. Awan! Nagalasan ti kasta panagsungsungbat mo, Paula? Kanayon lang ta na siyak ti makit-kita yung agkam-kam mali. Awan lang ka din tinaramid ko na sayaat kada kayo. Anyat kayat yoko na ako. Tinungpadak. Sorry, anak ko. Diyak ing gagara. Paula! Agsubli ka! Diyos ko, nakabil ko ni Paula. Paula! Lukatam tirida, pangaasim. Kagurgura ka, daddy. Ala, lukatam tirida, tagsarita ta. Ay na anak ko, Ah. di mo ipilit no di na kaya't akasarita na ka ni Paula. Nanang, Nakita ti panangkabil mo kan kuana. Saan mo ngayon gagara ti amin? Bunga laang ti pungtot mo. nanang. Rumwartumot laang ni Paula iti silid na. Di mo latan singaan. Marisa, sika? Juan, Albert. Siyak nga ron. Kumusta kan? Apay ngay takalaga nagpakita. Ilawlawag ko kan kati amin, Albert. Pastor ka na ko, ma. O sige, sumari ka. Kastagayan pinapasamak, friend. One friend. Nagtrabaho ang ijaban na siya tao. Nagsubliak. Taumay ko alaan ti anak ko. Anya? Kumustan ti anak ko, Albert? Kuha. Aday ti silid na, friend. Kaya't ko ang makita ti anak ko, Albert. O sige, Please. mabit lang, man. Ayabak lang ni Paula. Pasensya kan, friend. Di na kaya tirumor iti silid na. Anya. Agsangsangit ni Paula. Nasakit pa lang amin tinakam na kanyak. Apay ano sakit tinakamnakan ka. Nadangrak. Gapoy tinagalas nga ugali ken panagsungsungbat na. Anya. Sa anak mata nagurang anang padakkel kan ko na. Inaramid ko amin nakabalak tapno dumakala na sayat. Albert. Agam na pahayak, friend. Nagalas ti panagsungsungbat na kada kami kadatatang kananang. Dispensara ma, no nakabil ko ti anak mo. Awan tirumbang nga ikidawam iti dispensar, friend. Inaramid mo lang ang tirumbang. Marisa, Kaya't ko ang makasarita ti anak ko.
Mailiwakon ang makakita kan ko na. Paula, nagdakal ka na. Apay nga inarakop, nak. Sino kayo? Ko, Sino kayo, kunak? Apay nga inarakop, dak. Paula, isutipod mo nga inam. Isuti, inak. Wen, dahil tatipod no. Ni Marisa gayam ko tipod no nga inam. Kasano ang napasamak dayta, daddy? Kasano? Ala, dumngag ka. Ilawlawag ni kan kati amin. Kastagayam. Impa ang pundak-lagayam ka ni Daddy Albert. wan anak ko. Pakawanan nak, nimbati ka kan ko na idi maladaga ka pailangan. Nagbutangak lang amin kadagiti dadakal ko. Inlaksidak nga anak. Iso an aramid ko kan kati kastoy. Anya, Nalawagan kan kati amin. Asyak ti pudpud no nga inam, Paulo. Nagabrudak, tapno makaurnungak. Kat umay kan anaan. Nagsaritaan min da ito'y kini Albert. Iyawid kan ijay balay ko, Paula. Jakayat ti sumurot kan ka. Anya? Jakayat ti sumurot kan ka. Paula, mabit lang! Paula! Bye-bye hamon, pren. Ikampay la iti panawan, tapno agpanunot ni Paula. Kalaat nga minti dadating mo. Albert, Sa nakas karina, asumurot latan kan ni Paula. Nabayag a panawan, ada kami ti kaduana. Albert. Ken may sa impatag ko ni Paula. Ibilang ko na pudpud nung anak. Isuan, nasakit mo't para kanyak. Mapukaw ko ni Paula. Albert, friend. Ulitek. Ikampay ti umno a panawan, ang makapagdesisyon kung makapagpanunot ni Paula. Di kagdanag, friend. Alukuyok as sumurot to kung kati anak mo. Sana na kami ti pudpud no a pamilya, Paula. Iso sumurot ka ni ti pudpud no ngay namuan. Agluluha ka, Paula? Sorry, Daddy Albert. Inarakop na kitinayro, Paula. Sorry no nagbali na ka sana na saya at kada kayo kadalulo kan lola. Siyak pa'y gayam tagyaman kada kayo. Gaputay na iwanan dak nga uray saan da kapudpud nung anak. Paula, Agyaman aglaunay kada kayo. Gapo iti panangasikaso yung kanyak. Manipon nita, ang sing-sing po tapon. Paula. Ipatpatag ka, Daddy. Ipatpatag ka, mat. Paula, anak ko. At ti kwarta, Albert. Awatem ko ma. Apay na ita kwarta, friend. Pangsubad ko iti kinaimbag mo iti anak ko. Anya? Please, awatem ko man, friend. San? Diyak awatan na ita kwarta, friend. Diyak pabayadan na giti nagastos ko ni Paula. Anya? Kanjak mat isinger na giti bambanog ko ng padakkel kan ko na. Umdasan kanyak. Tinarik na kapamatag ka ni Paula. Albert. Managsakan na para kada kayo nga agina, friend. Kasapulan ni Paula ti pamatag mo. Kas may sangay na. Nagsingpat ka agayam, Albert. Man nakaawat ka unay. Inaramid ko lang ti Rombang. Ken nagkariyak idikan ka nga aywanak ti anak mo. Albert. Tinungpal ko na itakarik, friend. Ura na dagsan iti barukong ko. Adyak ton makadan na ni Paula. Pilit aglatatag bali na naragsak ka na tibkar. Friend. O sige. Alaan mo ti anak mo, friend. Ket ikarkarharag ko. Amataginayon ko matiragsak yung agina.
Naimbang nga oras mo, Marisa. Albert, Uwin, siya nga rod. Imayak, takailiw ko ni Paula. Ken, daron pa nga ipudnokan ka. sige, sumra ka pa'y. Dito unag ti pagsaritaan ta. Agamanak, Marisa. Agtugaw ka. Agamanak manan. Albert, anya di ko na maipod no. Amo, Marisa. Idi pailada mo. Dan marikliknakan kang ayat. Anya, Angin, mabainak na idi amang ipudnokan ka. Ngamita. Ipudnokan kan, tinabayagan na marikliknak. Ayayatan ka, Marisa. kinapod no na. Gapo iti kinasingpat mo kanya. Nasursuro ka mat nga inayat, Albert. Ay-ayatan ka mat. Agamanak, Marisa. Kensan kan nga agabrod, Marisa. Tapno adda kadwa ditoy ni Paula. Tapno masulnitam dagiti tawen nga awan ka iti sibay ni Paula. Ketno ka sa pulan nga agabrodak para kada kayo. Aramidek. Gapo ta ipatpatag kayo ka ni Paula. Agyamanak, iti panagayat nga impay mo kada kami iti anak ko.